mala kenyam anda manduni chankos nyak gwasme kanwar online tech kinwar online technology ojin bajin nge ke do bdana ndere YouTube dere je use ke je you know tem de je kula te ke je angum no ko jen go jin dere lep ke YouTube channel ke je you know ngaji benefit ngaji men je katin why it is very important or dere take a YouTube channel go region ojin biro de palping kaliende reason why you need to have YouTube channel ke jen 2025 ame run the continent ko mawe kana chilep ke YouTube channel ko korun tin ngon yam 2026 we won yam to mi be beje longa ji an go beti ke YouTube channel kano der do badan en der YouTube channel der je grow ke je me ku ji dukto to be beje longa ji ka gwasan tin yam gwai long no jin der ngi der je kan ko der benefit ni kitin je ke YouTube der kan ach man yam o jin bro connect ne to wan wi mon locally and globally win mon a chit ke na witin kokien tenten ne kontikaten no na mekel mando dien te ke ne to wan to gor ka jinglo je long no de ken ngi de kana kan ke do bdan de na nyam ke je YouTube a one thing me de na de benefit de mo de ngi mi chi tu chi ngi de mo chi je kam na no do bdan de ko ren lwan ke je ke de ko nyam ke je dong jira mo mi dong ngi na ka do bdan en dong de ran de tok der jang ai ke je shir ka ngi yaman tam ke nuetek nor online tek do bdan de YouTube da ji benefit ke je de Facebook da ji benefit ke je another social media tin ko kien en kon dong yos ke tem mi chi got tin kon te let kan rodian do bdan dong de connect na je mi shi ngat and then take it go to de to ko je manyam gwasemene o bi ngaje no YouTube charge le blora ba biyik ka project mi be create project mo jen bu kul let joram mi ci let joda ka ci janten and then baji ngach ke je ngaji ke je o te ka problem ni ki te ku solve mi ci jogo no 2 plus 2 you know and go jen a5 ka jana dong ci to ki ku ji do dan de calculate ke je ki 2 plus 2 is equal 4 ka ku jeno answer 4 der woni der teacher der jagor teacher mo be your solution agenda lat ka gwasme bi YouTube channel bije create ko jente ke solution mukula provide ki take education mukula tupten ajan do badan reason dan gor ke YouTube ke jelo benefit di janelong o YouTube and tamake jan gwasme ke 2025 mem do content o jen je ka mishal ke revenue ke YouTube content je ke te mishal ke arts revenue mishi video no shi ka upload chingin mir gwa shi tup ka gor ke ji eneten kono gor ke ji men beto genene neti kono gorka jien gwasamo ano bi YouTube partner akini ti kontila tin let ki YouTube company ba gwi no ramme me chelede long so ba ji employ kodi mi shi video shi larich ka charge gwi netin content guri ano chikan jiglo magwa kan viewer content jigatin but tiganeti kokien ten kwala shodo no arts company netin kontila arts revenue neti la video ni kala kan advertise bike yo bikane company ke YouTube go ne yo ba video no ko ba ka nyot ke channel mo ko yo ba channel ba company ba je kula ngat so ka nitin content cha yu cha yor pin be company ko jenti kana ti ke viewer bikan video drop bikan nyoko mi short kan ka kare video ko go dan en let video be video radien bala appear ke ba joj no mo shale arts so mi ben ka sha no mo sha je twan ke cha je click ran ke rana gwit and video chi appear kare video gudu bara mi baje mo ke greni ke tarimne ke yo jen do badan en je ko men je yo so jen mi shile de long she 1000 subscribers chi ke je as YouTube creator she 1000 chi je enyok she 4000 watch hour chi kalat la tandi kinda ngwan mi chi kalat ka be ka video no ko a she shot video ten kone barbar be yiga video no longer than 3 4 5 minutes kajen ba bala horizontal chabia vertical shall short ke YouTube alami check na money la short format take yoko golka ke take way malat ke je golka gor jenwo bi ti chop ke 10 million watch hour biga kon lat so be jelong ala 10 million cheremi viewer 10 million viewer 10 million biga kon lat ke jen video shall short on ba ji kula accept kan ba jen short channel no mo ba ji kula monetize lo be jelong gwad men gwa kalong ga video ke
horizontal video ojin chai jako mishi video longer than 3 when ya mishi upload kashi 1000 subscribers shigajik kashi 4000 watch hours shigajik 4000 watch hour de ko lar no chere ke equivalent to 160,000 ki de ko lar 200,000 view okay mishi gajik YouTube be jichol be jogono right now chichok chine ladika and time baji employ a company we can employ a company doing YouTube but me can YouTube chi company sa je employ so being consistent ni chang be video be upload ke YouTube ka bidwor me gwa be lat me bene ko ken bagalwak and then ba tekne to ko ken ba track to ba video no mo ba je kuch ma jakon ko de kon ma ngaji no ne benefit ndi den gorke en wo be je ka long run ojin der channel der jako ba je monetization mo lot ke jene mi charge accept company be yob ka to michi chop by the jag message a YouTube company no congratulations welcome to YouTube partner monetization so we can issue accept on guasmo then take a couple of things to blood and guasmo manyam no by you no believe commercial ka adsen mo kotia anyok bi take a country me eligible sorry country me eligible ke country me ba nok a YouTube ko take a country di channel dio je misho ka channel ma gwadme diri wujega no roba dan de YouTube de set ke je roba dan de country ndana no lo je ma diri lat ka channel gwadme de je lok bani ko channel ma tie ko lokana so me je ram ma shi gwadme shi chup de je la all process de tin kon de lat de YouTube de monetize so tell problem managing bana de wo wonya but ngade ne o YouTube take a potential income to jegatan okay with consistent views YouTube can generate a revenue, a sponsorship and donation. Alo de jijak yo boramun no no der jijak yo kangu ka YouTube. That is why YouTube is very important ka jentama ka jen 2025 amen. Gor jeno der lef ka YouTube. No, der gor dupten kont latka. Then dupte latka jene take niches to der select. Okay? Right now my niches I will take bajeng ngej bana ngej go badanan latka YouTube ka jen. Jin dong de yimur dian de lat chana jelel jimo example dong ti da which then la netin kona ngai ka hok no ki ngai go la ja turi ke la netin kona kwain ka wer la ka turi ke video mo gwa ki nor culture be ale ka ki ene mugi mon mo de gwa la ka la video format buga bulat ke YouTube la video ba ka gwich now chine right now many YouTube bone baji accept and when mo mishi gwa da na gur ka je so not because you will sit on the camera always, but they took okay, they took a travel ngade boni channel bo mala jene goida dien bi video no begatur beganyo upload. So any michi kwanyo a jin ngich la teacher a jira mimo lerini comedy ni lerini movie ni a jira mo singer ki musician a jira mo pastor ki preacher ala YouTube ne dial noga ke ki goreke. So jira mo mom link video bi ngaje no take it one long to kwiji to go to the ngai YouTube do bdana dere YouTube dere lat keja so video mane o dere benefit nana je ka YouTube dere ngai kana procedure ka tuje pro jeno jin bi nyane ko ken ban nyo je ko den ka jen channel mane by the way no biawi and all the procedure dan dere YouTube dere use ka baka nyoten how to upload how to edit how to also to create a thumbnail coordinating one vehicle truck baka nyode ka jen YouTube mene ka nuer online tip so jo me derwe ka jen dial en ban nyoje umre dim biatemon